Ассаламу алейкум. Юа Кырым телеканалында хаберлер жанлы yayında. Студияда Имран Усманов. Ишғал етілген меморий сыңырны яңы кечет қайдалары. Пропускаємо лише тих, хто має прописку на материковій частині України. Siyasi mabus Alim Sufyanov'un ailesi nasıl yaşay? 50 yıl kanalizatsiyasiz quruchilik alida yo'q. Постоянно стоит вода до полуметра в высоту. İşğal etilgen Qırımda COVID-19 inqasalanlarının sayısı nevbeteki rekorduna qırdı. Keçken 24 saat içinde da 48 insan qastalandı. Da 5 kişi işğal etilgen aqyarda. İşğalci hakimiyet bildirgenine göre bütün pandemiya vaqtından 1517 insan qastalandı. 17 kişi elaq oldu ve 386 adam qastalandı ve 11'i elaq oldu Aqyar şehrinde. Lviv vilayetinde COVID-19'nen ikinci dalga qastalanğanları için da tıbbi müesseseler açıla. Vilayette qastaxanelerinin yüklenuvi 50%'ge ziyade oldu. Bu haqda Ukrayna Sağlık Saqlav naziri Maksim Stepanov bildirdi. Onun sözlerine göre bir gün içinde anda 130 insan qastalandı. Ukrayna vilayetleri arasında bu en yüksek rakamlar. Umumen sonki gün içinde Ukrayna'da 1008 insan qastalandı. Pandemiya başlanğanından beri memlekette aman 82 bin Ukraynalı qastalandı, 1922 kişi oldu. Nazir bildirgenine göre Ukrayna COVID-19'nin kureş için güçlerini arttırmağa başladı. На данный момент в лекарнях другой хвили Şimdiki vaqtda ikinci dalga xastaxanalarında koronavirusning xastalarını yatqizmaq üçün 10.207 yer var. İkinci dalga xastaxanaları haqqında aytmalımız, xususan bölgelerde. Bu ikinci dalga xastaxanalarında 851 reanimasiya yeri var, 1442 aqjigirnin suni avalandırılığı üçün cihaz. Qayd etmek isterim ki, aqjigirnin suni avalandırılığı üçün cihazlarının miqdarı bayağı çok oldu. 4 ay içinde daha 800 koyuldu. Ukrayna işğal etilgen Qırımның sınırda bütün 3 kiriş-çıkış noktalarını kapattı. Böyle kararını hükümet kabul etti. Koronavirus vaziyeti ağırlaşkanı için yolcularını 30 avgustgacha yibermeyecekler. Ama kimler vatandaşlar için geçmege mümkün olur. Memoriy sınırını kimge ve nasıl geçmege mümkün olacağını nevbeteki levhamızda bakınız. Алазырда Qırımға тек vaqtınca Ukraynada olup Qırım ya da Aqyarda qaydeti olğanlarını ve evlerine qaytqanlarını yiberemiz. Ular memoriy sınırını keçken son 2 hafta devamında öz-özünü etraf mühitinden ayırıp tutmaq gerekler. Yoklav keçitinde ise Div Doma kullanımını telefonlarına indirmeliler. Qırımdan Ukrayna qıtasına yol tutqanlarga kelgende tek Ukraynada mekan qaydının ve vaqtınca Qırımda olğanlarını keçiremiz. Tünün devlet sınır hizmeti başının ayrı kararları esasında humanitar maqsadının sınırdan 50 kişini keçirdik. Ukrayna Qırım tatarlarını tamır xalq tanılması için kanuni işler alıp bara. Bu haqda Prezident Volodymyr Zelenskiy öz resmi Facebook sayfasında haber etti. Bunun beraberlikte Qırım tatarlarının aqlarını qorçalamaq, til ve medeniyetini inkişaf ettirmek vazife olarak dura dep qoştu devlet başı. Böyle beyanat halkara tamır halklar gününe bağışlandı. Bir aydan ziyade işgalciler Alim Sufyanov'unu apıshanede tutalar. Qırımlı'nın bu sene iyulun 7'sinde yakaladılar. Onu terör teşkilatına sanki alakası olğanını kalbatlaylar. Alim'nin ailesi şimdi nasıl durumda? Levhamızda seyretiniz. Балаларнен büyük bir ailemiz olğanını isteydik, ama bu arzu yok oldu. Bu Fevziye Alim'nin umur arkadaşı. Onlar 2 yıl evvelsi evlendi. Horantana akayı bakaydı dep ayta. Tintuvden son bir ay geçti, ama hala da özüne kelip olamaylar. Faralarından yarıklattılar. Kapı açkanımızını kaçırıp talap ettiler. Oda içinde her şeyini avdırdılar. Yatak odamda ise böyle yapmadılar. İtananyam
бақып еріне қойдылар. Айттылар ки, біз яқшы бақамыз, табана сындырып, бақанлары да бар деділер. Әлемнің анасының айтқанына көре, оларның евінде құветшілер іч бір тапмағанлар. Ветін түвні уйкен оғлының евінде девам еттілер. Олар бірден уйкен оғлымны евіне басып кірді. Бір азыбарда яшаймыз. Анда есе анавы китапларыны ташладылар. Әлем чечек асырайды. Апайы ақай бұтын вақыт чечеклерінен орашқанын айтып бере. Әлем намуслы, мераметлі адам, қануны бозмаған ватандаш. Адамларнен балаларнен чалыша, ерке соны яқшы бір бербер кебе біле. Әлемнің бабасы оғылы пек ішкіреді, деп айта, бұтын вақытны құрантасынен кечіреді. Соседи все знают, что он хороший. Комшылар бұтын бақчысырай яқшы олғаныны бербер олып чалышқаныны біле. Еркесге ярдым ете, пек мераметлі, іч бір кімсеге зарар кетірмез еді. Менің оғлым терроржы дегіл, ана олар терроржылар. Геже вақтында келіп маскаларнен алып кетелер. Недір бұл? Балалар қорқып ағлайлар. Что это такое? Дети плачут, все боятся. Ирина Сорока, Фериде Сейдаметова, Хаберлер, Юахарам. Хизбут Тахрир екінші бақшысырай тақымының невбетекі махкеме отырышуы кешті. 2017 сенесі октябрь айында Ижғалжы ФСБ векелері бақшысырайда Қырым татарларының евлерінде бір sıra тинтөвлер кечірілді. Нәтижеде бір қач инсан яқаланды. Тимур Ибрагимов, Марлен Асанов, Мемед Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зекиряев ве Эрнес Аметов ярым елдан сон Ижғалжылер да екі адамны яқалады. Бу Эдем Смаилов ве Сервер Мустафаев. Бу 8 инсанны Ижғалжы акимет олар санки Хизбут Тахрир тешкілетқа бір-де-бір алақасы олғанында қабатлайлар. Русияде бұл тешкілатны террористик оларақ қабыл еттілер. Бұтын 8 яқыланған кіші олар сияси ве дини басқылар құрбаны олғанлара қында білдірелер. Частично удовлетворил ходатайство. Мураджат қысымнен қанатлендірілді. Тек 2 шаат сұруға чекілді. Махкеме утанмай бөле қаба бұзулар япа. Келген шатларны бөле сұрғыламаға рейретті. Канализациясыз аман-аман 50 ел. Ижғал етілген Ахмезжетте уч соқақ аледа сув ақымсыз. Ере сакинлердің сөзлеріне көре Ижғалжы акимет оларны құрмаға сөз берген еді, ама ишлер да башланмады. Мало того, что проехать машиной нельзя, разбита вся дорога, а еще и канализации нет. Это страшно. После дождей запах, вонь, комары, мухи, это страшно. Колодцы наши очень тяжело. Колодцы только для полива все, да. И вся вода попала в наши колодцы, вода стала негодная. Только поливать. А было время, что действительно у нас воду брали даже с домов, приходили. А вот так выглядит каждый второй подвал на улице Толбухина. Вода просачивается сквозь землю, и все это идет через ямы переполненные, потому что у нас нет канализации. Фундамент трескается, все покрывается плесенью. Двери здесь уже давно сгнили, уже не пытаемся их восстанавливать, потому что постоянно стоит вода до полуметра в высоту. От того, что разрушается фундамент, треснул дом пополам. Аж до крыши. От этого пошли трещины в самом доме, пошла деформация, пошло смещение, треснула шифер на крыше, и все, и трещины пошли уже и по всему дому. Бақчысырай районында янгын. Бір күн эвелсі ақшам анда орман янмаға башлады. Аман-аман 5 саат сөндірділері янгын сөндірілмесінің 159 құртарыжы ве 35 техника бірімі желіп еттірілді. Деп хабареті Ижғалжы февколеде вазиетлер назерлігі. Видеоны ичтимай ағыларда ерлештірділер. Кто-то пошел в лес и разжег там шашлыки или я не знаю по какой другой халатности. Ну, короче, подожгли лес, и он горит, страшный дым валит. У нас ветер, у нас очень жарко, вся трава сухая. Давно не было дождиков, и вот такая беда пришла. Бедные животные, птички. Потому что у меня папа работал лесником 23 года, и я знаю, как это страшно. Сами мы были на пожарах, их тушили. Ой, господи, так страшно это на самом деле. Бұнен есемен сіздерден сағылықлашам. Facebook sayfamызға қошылыңыз, ақшам шефлеріңіз қайырлы болсын. Көрішкенше.